Garga marungi kansi bakasana naye nikorera ekantereta kadrekana Kanyi nawo mukushunya abantu kugwa mu kidongo z'umutawu kuko bayondekera ha bashwe n'itaka kuri se abakaso babikiriza ishuri rya kinga abantu bamaje mugareba abantu bagomba bapangisa abana b'amashuri bagenda ikitubona mpande kwamuka ise kanso mu gakebezi bakatunagaho ubundi batujwe mbwire bw'akaruru injano kireba mizigari amajono gareba apangisa abana bakiruka ati nyendo munyogo nyendo na family yange abana nani mbarabye yiguriye nzu injano kireba kukiri abwenshonga yo kutakora kifureje kuriya kifureje batanga kukora amizigona ngiza gatera gona gije renzo nje timano umuntu ari mu stachiro mu kinzo neke Ensiyona nogirebo kwe nogara mizigari yo madirisa amajwe hamwe no bwire bw'enjura kwe kugwa ubwo muhanda gwe nuguba gufira ntabatacambuka mu kidongo nabe kidongo nbaba tacambuka kuri ahabo abebembezi bakatunagirira bakiri batine kibatu yambere ishomendiri kacinga amizigo naga kugwa enjura kwe kugwa amizigo naga gakora ki ngazo mu majuga abantu baneyiba okuyona bomba tujiko mbwire bwo bururu konka kiri kutusasa batutiro mu ruhuzo abana bitu tibahakinaho kuraba bari kurugahishomero abacyare bintu byona byatwagwa mizi mbenda kugaruka busakuza kugure myenda nkanyowe enjiyona tine kinyinemu government nitushabeje tuyambe abebembezi nitushababwa na RDC niwe wa security tuyambo turumbire office ziri kwesimba ngo batero bururu basitamire sente zitu n'amayumba wali agamu bo abantu basenkira muddare byafuka bifurukwa rw'amazi nolaba bana abantu bwebetonye basura mu maloji tibacyayina biwandiko mu nyumba tibacyayina mifaliso tumaze emyaka ekitaka wansi wesa tugatuli mu mbeereno mwala guno omwala gwetaaga gugaziyizibwe bweguma gugaziyizibwa bajja wano kansa area kansala waffe Katulebe Amos yaleta aba engineer ba division nebajja ne bapima ne batugamba mu g'omusanvu nga lumu bagenda kuteera no box culvert ngabo wala katinda kongo kakwatamu ebichafu nekaletera amazzi agasinga obungi okudda engulu gafuladinga naye g'omusanvu gwayita tukuto gw'omunana tugenze mu gw'okumi tetulina kye tulabawo jetu karuva tugishenye atuwo barete police eshangulize cyaro batutware twere ntenda kushashana n'abantu ab'ebintu byabo byashishwe njura twagumizamo na namakuru ariho mwishurukare wa Uganda People's Defense Force okwasirwe na nimibaze ya government eyenyubano ogu yamanywa nkaranzu koporo Jimmy Sembo kandi akwatirwe omukikwekweto echaba National Drug Authority omuri district ya Mubende. Lance Koporo Jimmy Kisembo ashangiriwe n'emibazi ya government eri mu dozi za ARVs emitwali 15 kandi akwasirwe ku rugo mu nkambi ya Mahe eya Kabamba omuli Mubende district. Kono ngakola laboratory technician ku ddwaliro lya Maje erya Kabamba Health Center 4
ono twamusanze ne doze eziziwera emitwalo 15 ez'eddagala eritangira akawuka ka mukenenya. Omujaso ono Lance Corporal Jimmy Kisembo twamusanze mu nyumba y'obwananyini mu katawuna k'Empumudde Makole Parish mu Sembabule District nga ayina eddagala lino eribbe. Era nga bwe twamaze okubakwata bano abakugu baffe bagenze ku malwaliro ge babadde bakolako ne baverifyinga nga baraba ebiwandiiko bya gavumenti byederivaringirako eddagala mu malwaliro gano era ne basanga nti bikorespondinga n'eddagala eryo twakutte. Omukikwekweto nikyo kimwe bakwasire Musoke Mai omushawo olukorera Mukole Health Center ya kabiri na doze 13 eza antimalarials na doze zindi omutwalo 1,25 ez'omushwija. Bano kati bakuumirwa mu kaddukulu kaffe era bajja kuvunaanibwa emisango ebiri ogw'okubba owakubeera ne bibye bya gavumenti mu bukyamu n'okubeera n'eddagala ericlassified nga tebalina olukusa kuva gye tuli aba NDA. Abakwasirwe bakiri mu mikono ya polisi kandi aba NDA ni basima UPDF ahabo kubahweraho omukikwekweto eki. Especially adumira ekitongole ekikese eky'amagye kya CMI Brigade Abdul Gumayo aba SFC n'abakesi abatuyambye okuaccessinga stores z'amagye mu Kabamba, stores z'eddwaliro ly'amagye mu Kabamba barracks ekyatuyambye okumaliriza okunoonyereza kwaffe okwaliikinze eddagala lino mu stores zaabwe. Omu myaka 6 ehingwire National Drug Authority bakwasire emibazi y'abantu eri kubaliramu biliyoni 13 omu sente za Uganda kandi abantu bali kulenga 6 abalimu abakozi ba gavumenti abashaho n'abishirikale bakwasirwa. Era mu misango gyaffe tufunye ne sentencing abamu kooti yakamala okubasingisa emisango nga bano walimu Kyebalya Ronald Ndutuseewa ono yali akola ku ddwaliro ery'Ekayunga Hospital nga yaweereza eddagala twamukwata ne banne nga bye doses eziwera emitwalo 64 z'eddagala eritangira akawuka ka mukenenya. Era wiiki emabega kooti y'omulamuzi Malkindi yamusindise ne banne mukomera kumala emyaka 4. And at times, as an intern, you may not even know which one is out of stock, which one is available, but you just sign. So it has been a system error. With me personally, I promise, from now, anyone who will bring me requisition now, I will work upon it. First, they sort themselves to the store, then it comes to me. Kurugira NDA ebikwekweto nkebi nibikigumizamu okwetoloola ihanga lyona. Ndi Nagudi Fatuma omulimu bende. Webade Nagudi Fatima twagumizamu n'amakuru ab'ebyokwerinda omuri district ya Rwampara bakwata abashomesa abatwire nibiha ahabazire sente ngo bahanditse abana babo okutunga endangamuntu okurugera ahabazire nibashashura umutwaro omwejo kwehanditse. Ndakoreza simu yanje bakutumisa ati ni 7 ifu no muzire noza komwa mwachukurira niyo tikwende byakahuki ekikwekweto okiga abashomesa bari kwiha sente abazire okandi kabeje bani batunga endangamuntu kwakorerwa omuri Bugamba district ni Rwampara boima abazire kweterera enduru ombebembesi. Umwana w'umutwaro nayebuza abana bashatu ninza kubahe mitwaro 3 umbuzi gwe za sikurisi ninza kuziya akicika y'umuprimary 4 nakiciraho umwazo kaja gutata katincaga no kwaje ngo tugende maze kutwandika indangamuntu ukandi tugende n'umutwaro ubwo asesera kana kanyemerera nakwata umutwaro nakugahereza wa P6 mura manike mukono w'ubizira wa mutwaro master zakugenda aradisho kuyaga maza kujaniwe twabuzuzo bukumara byasiganza kuberebero shomero ari kumenya omugaso gwenanga muntu ni wari kuza kugambira abana ndatwe mutwaro kandi
atugambira akaziherezoha tukwata bariya bari batubaga ikintu kitamu ndayishobora shyo ukuza kureba nyemo ngabana batuma sente ukuzinga ngo mutwari kuvuga Ndio mtwaro. Hizi namaze. Uri mwana mtwaro wa mtwaro. Uri mwana mtwaro. Ndio mutambuzi, ndio tangu na wajenzi. Uko gende kwa range gukwe wanga kupangira. Ngani nzo zirenta basindiki. Bamusindika. Ya tinka kusindiki. Amazina ndi bete sinayebari. Nkanyenda kubatwara. Nabenyenda kubatwara umuntu yaje ati bete kwa watine mitware. Toragira ki. Ya muntu taragira ki torarabeho nanja ntimweshi obutine sente abana banje kabe barinka bariyo mukataba abazire nibagira ngo nababashaba omutwaro gumwe kandi orukubataguhire omwana we tarukandekwa Mwana kwa tendanga mukana jenda na kumwali twashikamura ngo mutwaragura intimete nyine sente atkugaza sana kwa tendanga mutende torako garkeyo abundo bakakora umwana ijana yotanga tukanda bayangu nani namusitanga na mutende banyo kungambeki nikigambara yini yobwebembezi namwe n'abakora ibyendanga muntu nubabaza kuba nibo batume no gunago mu katego tamusanta nyinjo kwandikisa abantu ntwabaye nendanga muntu Awire nibuza kuija omwana ustamachiwa mukaga nimenene nini omwana tajine abari kwebembera amashomero agarimo omuzogo bayikwasa abakozi b'ekitongore cyanera abana banga headmaster mushamkazi 85 ebyo ne mutwaro 85 Polisi eri Bugamba kinga ho wiza polisi teacher bakuru b'amashomero babiri nabo bakwatwa okwera polisi omukuchondoza abata opposition matakikizo muntu wena kumara murebe mutera radisi mutera we gombura mutera dusowanyi matugereza omuganda abegibe kyamushanju abariyo nibetebekanisa okushitamira evuzo bikyamushanju omu district ya Mitoma bashabwa obutehwa masiko okushabuku kozire Reverend Patience Arho akushabira abegibe kyamushanju Al Swiss Primary School omurkatenga Mitoma district oyichirizemu ngomwezi wa P7 ngomwezi wa P6 ngomwezi gomojo odrot I can you tell your neighbor that I can COVID-19 ikatwata muchango konkabwa nyuma yo kujergamo nka staff ya Sazinga Primary School kokoratara inyegesa ya government ninga ya government ya yobwegese na munonga umukiro mu curriculum ebintu bita Bridget curriculum kwata amashomo gatagabe gatashomirwe kajyanga shomesubwa umukarasez ezo misho nayo discipline mataza nayo discipline yongera kagera ki academic umwana kwa harabagura umuzire bo butamugunjwire umwana nabona arimo ni intwaro kusima government abwengereye twatiremo umukugezo kushomesa abana bihanga abana be cyamushanjwa abari twina hasazinga twina abana shanju na mwenda tubinema amasiko mingi go kugira ngo baza kwika kusinga nangwa n'imyaka yona itwire twinehwa aba TV West ni Senyomo Gideon no Nesmas ndianabo mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo abebembezi aba district ya Buhweju batungwizo koro urwuto urwa bushozi okurabira nshenga okuzaharina rukatuhucira rubenje urwuto rutwire ryo mu mberambi kandi abatura no bagira ngo ebyemishuburo yabo bibire bicumbagire ahabwe mberambi y'urwuto rwabo Oruguto rwa bushozi nshenga aharina rubenje Buhweju district ruine kilometers 10 kandi nuruza kumaraho miliyoni 15 kandi okutongoza okoro murumogu kwebembirwe RDC Pruderia Muhindo konka tongera ku government nobe yatubetere nguto kongera kutuhereza ubutare abo kwatwine butare okutwara ibintu byitu nabo kwija batushanga mu makagitu batugura ko bayenda batugura mu cinjo Tazbestaka gofibet intubitubintu babyine sentence nk'ekitoje cyakwenje kubutwara kurashanga kibura kubutwaro kumwe n'itwe n'imyana igito shange rya butare buke gashikamba
zachikozo kizaha erina ntegatiga murugo ntabwo tukozere utamwe kandi mugirtarari mu abebembezi hona bine okwetombwitwa ahabwa sente eziri kuhebwa okukora enkuto ngo ninche wagerageranisa n'enkuto eziri kuba ziri kubi enkuto ziri mu konstitution ya biraru ni nyinshi kungana zisikozeremu zisikozere kuri tunabwo cyo bujoje mu mvango eyina makongorora munana eriyene mukaka eriyo gwetera mukaga eyine n'ukundu mugisha eyine town council ezikunga bane rubuto runtuzaku ruburedinga tushepinge kandi tuteke mana mara kamera mutikuza kumuteke mu rubona tuzateka na kilomita z'amashaje abatura bashabirwe kuzora meisho okureba ngo orukutoru rwakorwa umuringo ogushemerire abantu babo mube bakareba ibiri abo kuba aradisi kwiza kuruga nsinga kumikaha ekyo tipu kibasa gorona tuko kongiwe n'uburiya kandi ikindi ubw'amazuta busente bakubiha akatare ngakarika kimwe chairman LC1 wategereza kansara amafuta mbataga kamera kwawe badaguriza kwawe urugutora dive mutazofere w'urugo rugutora barumi abataka acyamuna bana bagamba baronka karona gambira atwakora kadakamije watahona nego kumanya kaga ndetse bakagambira gabura buhweju nensi yenshozi kandi enkuto zayo nizisikarana munonga ombwire bwenjura gasha kwa Juliet Charles-Sima webare Juliet Charles-Sima umurebi witu wa TV West umurunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na doktorana ukureba TV West studio makuru agacenshire konkanaza kubanza mpomreho ningarukana n'amakuru gandi agarukura taho nega kushikibwaho nerwo mite nebjumana oyizeze rugushaka cyane ndwara zombiri nkobhere evuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakapta mushipa kimwe mushanga sako limite ni ndangira kuri nyamufura shema yagaruka yakuretera kitereje kuri Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyakanchire ni cyendere biri 12 yo kwikumne agarukura taho abeje bishatu babe Alliance College of Science and Technology bahendire mishomo yabo bashabwe kwemerera great businesses are born from such small beginnings. agarukura taho gabanaga kushikibwaho nerwo mite nebjumana oyizeze rugushaka okutambe ndwara zombiri nkobhere evuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakapta mushipa kimwe mushanga sako limite ni ndangira kuri nyamufura shema yagaruka yakuretera kitereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni cyendere biri 12 yo kwikumne n'umwakogu omatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game power. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. mushanga sako limite ni ndangira kuri nyamufura shema yagaruka yakuretera kitereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni cyendere biri 12 yo kwikumne n'umwakogu omatajaga Chigarama brand, Wentuha brand, Shuku brand, Burere branch, St. Kagwa brand, Kaboy branch, Chanjini brand, Utare branch, Marinde brand, Mbarasite brand, hamwe n'itaje rya
ryagwizibwera erikushangwa mbarara district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi bingi terabagisha kumendi chenga nemwe notita shanje namwe nitunendeza Christmas nungi hamwe n'umwaka musya ogw'2026 ogw'entunguka Skylight Hotel erezohereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chayamate ayo mukaru akatunda ko murembe n'ibindi binena cyamshanga gutandika cyamukagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security je kandi parking ne marira bina bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngo no director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanju mwenda 18 58 38 ninga no tumushanju no mukaga 36 33 kurukubujire je turkwitaga no gamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bineshyutse zumurembe zimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters zumurembe biri na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks is original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuletea extra cha Bengo ni fermented beverage 2025 etukuza kwata hasne higuru okumare bishatu ebiri 15 chenjo jo mu chai 15 byo kwezi 11 chege go mu chai 15 byo kwezi 11 ubenda mu chai tizate udaferu kwebeshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutahamne 15 kandi no expire Bengo ni drink udaferu ko kwangura ibihembo nga solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofia Bengo ni drink MC aprons extra mo cha Bengo ni fermented beverage 2025 Fando, lava fando, shigeza. Fando, kwata fando, shigeza. Fando, lava fando, shigeza. Tobe la fando, fando avela mwishando. Akola na shift like a kando. Easy stealing, and robbing, and Jonathan Waka is destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando, lava fando, shigeza. Fando, kwata fando, shigeza. Fando, lava fando, shigeza. Allen Interiors and Designing Hardware abantu b'abakafuru interior designing omurenge rw'izoba origino yombeka ningano undiza makaga we hoteli amashomero ninga business yawe staya iro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura uburayi sinzo murimbe tiles zabushika wallpapers za toilet sheets dressing tables and mirrors shower mixers jacuzzi z'umurembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi bingi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushobora nibashanga muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya basipaka aho uri kutangira esumu no tumushanju 2 anane 2 abiri na mushanju 9 Christmas bunyarugu yakuletera
Kristere Kenyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze eshatu gacamanzo kwikumi tutabira na bishatu byo kwikumi na 2 1025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha umukazana ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni neshweka nemegabo miliyoni neshweka notungo mgisha go kwangure wasevinga imitwara 5 nemegabo imitwara 5 notungo mgisha go kwangure wasevinga imitwara 5 nemegabo imitwara 5 chego kwangure nkoko shukari omucheri emigazi nabini nibaharon za boda boda diary school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nabini nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra chitagwenda ibanda kagongo kasese katungu ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St Peters Altar Wine ekozirwa muzabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St Peters Altar Wine neyo mutindo mulungi kandi kozirwe ahabwawe nanye. St Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka goro mwihanga yona okumenya kukiraho tera note mshanje ibi mukaga note ina itano narishi note mshanje ibiri mukaga mshanje itano ina emwe. Hey, recruitment experts for safe jobs abroad. Ntumanyisa bahumwire bona ba pensioners, senior citizens, civil servants, teachers, policemen, army officers na nabazire mwena abutwatwarira abana banyu aheru okwishamso muguko bakora abajwecerwa n'ingashi agents umbicheka byanyu. Ntwije ko nitubaha emishara na allowances bwa nyuma yo kuhamibwa abibanda ishongoro kamwenje buheju kashari kazo n'imyanya baherire tubugane acayi ibanda urwa mukaga 25 byo kwezi kwikumoko abantungamo rukunjiri kabare kanungu soro mwija chai rubare arwo kubanza 25 byo kwezoku abisingiro rugaga mwizi bukanga twishanje ari isingiro district headquarters arwa kabiri 28 byo kwezoku abagureta bushenyi yona mitoma shema rubirizi twishanje ari bushenyi district headquarters arwa kashatu 29 byo kwezoku abakasese footpoto chenjojo chibare masindi kagadi mwije acayi buhinga footpotro arwa kana 2030 byo kwezoku abagureta mbarara n'abandi abakobatabasize okutushanga mwije acayi kaceka arwa katanu 21 byo kwezoku ninga canje a office zitu omuchombeko echa Amazon mbarara opposite na Stanbic Bank amazoba aganigon esimu note mushanje ina note emwe note ninga note mushanje ina itano manager wakitwa konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takizira DJ achumna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine yo ni shara cake tukaza kunyumba cyangwa pesi yo nesente konga tanywire mbogo nyukushekere kanisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kana bamurugi ayibambere kuri ayi mukama wanje okagaruka meshara zanje kayo okumbutumwa bw'abashubuzi tugunuzamo na namakuru kandi ageshwekeki abeji bari kurenga 300 ahitendekero ila Alliance College of Science and Technology mu district ya Ibanda bamazire emishomo yabo bashabirwe okuza kuhangahanga kw'imirimo bitu kutari okusinga okujironda. Omukoro gwo kujweka beji abereze emishomo yabo ahari Alliance College of Science and Technology muri Ibanda gwabaguriye omurundo gw'ikomena gumwe kandi gwaba His View Gardens. Rona National Certificate in Tourism and Hospitality Management abuthaye Lydia Sauro wakolo kansa ekitongole cha National Council for Higher Education n'abantu nuwabiro mujenyi mukuru kandi ashabire abaheze emishomo okutamani omukangahangaho emirimo okusinga okujironda. But all of you can become employable. Some of you will be job seekers, but others will become job creators.
anyway. Great businesses are born from such small beginnings. abeji bishatu babiri abajwire bino buhangu butarukushana na munonga omirimo y'emikono n'obwongo. Some keep on saying, for me, the one you are seeing, I'm a graduate of Alliance. I got a certificate. I got a diploma. You need not to go on making posters and banners that you have a diploma. Let us see the diploma in you. Let the community see the certificate in you. And see the difference between you who came to Alliance and the one who remained somewhere. I also take this purposeful opportunity to thank the parents, our parents, for supporting your children while at school, which has supported the institution to grow from strength to strength, as already the principal has outlined. Ya ebitundu makumi ashatu nangwe n'abana bitwina abadiploma bo bashashura besentenche ahabwa aba certificate abo kugira ngo kubaheriza kwitu tumwongeraho ka basari mwe mutero mu ngaro kwahereza ka basari